data yang diperlukan: masking tape, kain, stiker. Stiker boleh tampal dekat lampu sebelah kiri. Okey, ataupun dekat body lah, dekat sini ke atau sini. Okey, kalau tampal dekat atas ni, kita takut nanti bila keluar nanti dia detect kat belakang, dia boleh scan kat belakang. Kita tampal dulu pakai masking tape lah. Okey, dia mesti tampal macam ni, horizontal. Dia tak boleh tampal macam ni, tegak macam ni tak boleh. Kalau macam ni boleh. Okey, sekarang kita test. Okey, lepas test kita cabut masking tape ni. Lepas tu kita lap permukaan. Dan kita tampal. Okey, sekarang kita dah tampal permanent. Alright, lepas tampal test balik.